Ito pa sa nagkakam ka, pumasok ka Ito na lang ito. ano ba, pumasok kung pakuyag kami, anong mga tao, panatapat dahil pati lang sumasura. What is that? Then, بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasyan sing kamu. Pumatud na isab kami kanap pangadyan maun pahadarat sing kamu. Harin din nasadya inabutan sin suara ini. Ada puning ganap pangadyan. Yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikakapituan Hasuratul Isra. Di hayat ini pagpakuyag na isab sinallahu ta'ala anak po Adam. Aula hamanga sila bariman usugiban bariman babae. Murah-murahan bang mayan kita niyo makalamud. Hamanga sila bariman usugiban bariman babae. Sabab sila ining kalasahan iban kanunungan sinallahu ta'ala. Dahil di dunya sambil nasadya paadlaw kana. Mga anak po, tengukan taniyo impalman si mahasut si mahatinggi. Walakad karramna bani Adam. Sabunal tuud palman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyawidda namu. In Adam, iwan sin suring saing-sing niya. Mga anak po, amin parman kiawidda
Pia vidda denga katan pia panjari inana kapu Adam. Maka kuyag yadto. Puunan singkatan kakuyagan. Magkarunahan kita niyo puunan kakuyagan di nga Tuhan. Di na to karunahan kakuyagan tara sing kita niyo. Tarawa. Puunan sing kakuyagan tara na to iwan sin mahasut si maha tinggi Allah Ta'ala. Ing bungan niya. Kakuyagan tara singkitan niyo magkahi. Uno yan mga anak po. In kabidda sin anak po Adam. Dahil nga katan pia panjari. Hika isa. Bil aqli wal ilm. Nakabidda sila hasawab sin akkan. Hasabab sin pikilan. Hasabab sin akkaliwan sin pikilan, ilmu. In ilmu, magkagunahan kita niuhan tara natuiwan sin Tuhan. Bangin ilmu, atawain panghati kagunahan na Tuhan tara natu magkahi. Ipagparayaw sinhula. Magkarunahan kita niyo panghati atawa ilmu hantara na to iwan sintuhan na to. Amo atin kaya bidda. Dami kian kaya bidda. Hinanaka po Adam. Kaya sujud sinallahu ta'ala kaniya yung malaikat. Anak po. Malaikat piya sujud sinallahu ta'ala kanada. Kabidda yadto. Dahing hakatan kabidda ipatumtum sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hasuring sing sin Adam hamahuli kita niyo. Kabidda kita niyo pasalan sin akal. Pasalan sin pikilan, pasalan sin ilmu, iban piabidda kita niyo, pia sujud katu taniyo malaikat. Dahil nga sabab yan, marayaw na yung malaikat sa kawa, labin dayaw sin anak po Adam. Labin dayaw sin Adam, iban sin suring sing niya. Ayaw na tulog pasunin dayaw yan. Mga anak po, mataod ng lupas sindayaw. In wala da ng lupas, amura in bar iman usog, iban bar iman bagay. Hika isa, hikaruan niya, kaya bidda sinanaka po Adam. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Hikaruwa kaya bidda kanila. Pia panjarihan sila sinallahu ta'ala magdara kanila. Harumi sasakatan iwan magdara kanila iwan simpanyap nila harumi iwan harakat. Kapal biya lagbubud. Imbis kay rumakan harakat. Hisiw yan yung nagparakan. Engineer, amin naginang, sabab sadyang kanila. Tajri bina'matillah. Alam tara annal pulka tajri fil bahri bina'matillah. Wala niyo kakiingatan, wala mo kakita, nabang muri kaingatan, wala mo kita, ingatan na, kitaan na, kapal biya lagbubud, biya simbadlong dumakan. Sisin nagparakan yan, bina'matillah,
Dahil nga kakawasahan sin Tuhan, hanikmat sin Allah Ta'ala, ianughara pa anak po Adam, nakawidda sila, kalasahan sila, aun magdarasim baran nila, aun magdarasim mudal nila, aun magdarasim kakukunahan nila. Inna katumtum hayan, bariman da. Imbukun bariman, magmaksiyat sila. Magmaksiyat sila halawod. Magmaksiyat sila halangit. Magmaksiyat sila lupaan. Ada punim bariman usog. Iwan bariman babae, bukun nila piyag maksiyat. Tazakkaru bi ni'matillah wa tazakkaru bi an'umillahi alaihim. Tiumtum nila. Innikmat kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sasakatan halawod, agi aragat. Sasakatan agin lupaan. Sasakatan hataas. Nikmat yan sa lagu-lagu. Wala mo yan mga anak po. In sumunod. Kaya biddas. Sinallahu ta'ala ring akatan pia panjari. Na anak po Adam. Warajaknahum minat taybat. Parman sinallahu ta'ala. Kami nagdihil kanila anughara. Sing kakukunahan nila. Pagkaon nila. Pag-inom nila. Kaunahan sing kabuhi nila. Kami, parman sinallahu ta'ala, ianugharaan na mo sila pagkaon, pag-inom, kakunahan simbaran nila, badyo nila, kakunahan sindumiwan sinadlaw, parman sinallahu ta'ala, kami, piyabidda na mo sila. Di na magkakunahanin kaba magbadyo. Di na magkakunahanin hayop magbadyo. Sakali, piyabadyo aning kuting, intag kuting, way badyo. Biyabadyo anin iro, biyabadyo anin amu, intag iro, ay badyo. Pakaunon maraya yung kuting. Dahon pa doktoring kuting in iro, sa tauri marapa hospital. Marapa hospital, wero ni pagubat. Biyabidda kamu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hipatumtum yaddo. Innikmat yaddo. Kaya bidda niuri nga kataan. Pia panjari. Aun ianughara kaniyo sinallahu ta'ala. Hikasanyang sing kabuhi niyo. Iwan hikasanyang sing kamatay niyo. Aula-aula na. Uno pa yan inianughara sinallahu ta'ala. Wafaddalnahum. Pialawin na mo'in karayawan. Kaniyo, dahil nga katan pia panjari, tafdilan azima, sin pagpalabi sa mulya-mulya. Unim maksud, fa'alaykum an tashkuru ni'matallahi alaykum. Ingkatan na sabot yadto, amin pagpabidda kaniyo, supaya sadya kamu magsukuro pa Tuhan. Supaya sadya kamu mamuji pa Tuhan. Supaya kamu magtaat pa Tuhan. Supaya kamu magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kamu maglasa hakabayaan sin Tuhan. Hangka Quran kamu, hangka kiblat kamu, hangka nabi kamu, hangka atulan kamu. Dahil nga panagnaan sambil pakahinapusan. Innanum tumising kabidda yadto amuren barima. Piagsukur nila pa Tuhan. Piamudji nila pa Tuhan. Piagtaat nila pa Tuhan. Piag-ibadat nila pa Allah Ta'ala. Iwan piaglasa nila, piagtulong tawang nila ingkatan kabidda biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na Tuhan na kabidda na kita niyo. Nakauna, tumulak maghaji, manaw madto, maghaji, tumulak, bata-bata, makauwi,
maas. Tano, biyahon tuan, inikmat yan ughara ummatin, hakas-hakasin tau Makkah, karunguan di. Hakas-hakasin tau Europe, karunguan di. Si pagsusukuro pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman, piyag syukur, imbukun bar iman, piyag kupur, waliyadu billah. Na, yadto mga anak po. Imbar iman, wala nila liupas, imbiyay tak sintuhan, wala kad karam na bani Adam. Piyakay nila akal nila pamarayaw, piyakay nila ilmu nila pamarayaw, piyakay nila katan siyabot sin Allah Ta'ala, nikmat yan ughara kanila, hataas, hababa, hakin lupaan, hakatantan nito, piyag syukur nila, pa mahasud si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Allah ta'ala, yadto imbiyay ta kato tanin. In hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingan niya Qatada. Aun kabtangan niya. Yung kabtangan niya, kaya niya rin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkabtang niya hamasan niya. Yung kabtangan niya ini hamasan niya, kita niyo na yung magkakunahan. Uno yan tuan. Qala Qatada radiyallahu an, ala adullukum, maba ka kamu. Baitaan ko, sin pabaita, hikarayaw sing kabuhi, iwan hikarayaw sing kamata. May tayad to, magkarunahan ng kabuhi taniw rayaw, antara na to iwan sintuhan. Bukon magkarunahan ng kabuhi na to dayaw, antara na to magkahi. May tayad to, unim pamong nila ka to, unzuru, maza manzilatuka indallah. Wala tanzuru ala manzilataka indan nas. Aturararan, liling amarayaw, ingat amarayaw, indarajat mo patuhan. Tau marayaw ra kau patuhan. Tau marayaw ra kau hakabuhi. Pag-abot sing kamatay, tau marayaw ra kau patuhan. Ay na kau mag-atud, ini kau indarajat mo patao. Di da magdilin tao pagkahimo karayawan kay mo. Gaman kauning karayawan din kay mo. Amod tutuan imbayta nila kato. Imbar iman biyog bukanin nyaddo. Way siya nag-atud unin darajat niya patao. Dahil naturun niya, unin darajat ko hatuhan nakabuhi ko ini. Tao marayaw ra ako. Napakay kurain biyayta yaddo. Tayan mga tuhan, aula-aula hinapusan kita niyo. Yarin tatanda sana masana to. Intatandasan mo kung ipagni, ipagpataod sin darajat. Tayan mga tuan, na mawaya ka kamo, panduan ko, weta ko kanyo, ala daikum, sin sakit dumatun. Tuan, in sakit maluway na rimatong. Sakit pajasad. Iwan sakit panyawalihan. In sakit pajasad, yanin tao nagdaraubat. Yanin tao nagtutugo ni Van Doktor. May tayad to. Kana naman niya masakit. In sakit mo, di niya ka na naman masakit. Way inu-inusin tao. Ang kabuhi na to, aun jasad, aun nyawalihan.
Apabila mabutasin dua ini, ampa sila nabutas, mangiin ang buhok pakaniya. Nagmula na kau hakabuhi, iwan magmula na kau hakamatay. Mga tuan, na, uno yan in sakit dumatong yan, bukon sakit pajasad, sakit panyawalihan, uno yan tuan, al-ma'asi wal-muharramat wal-munkarat. In sakit dumato, di maratong na umat na kauna sa amuinin sa taud-taud, humusugin pagmaksiyat sintaw. Hataas silangit, harakat, harin lupaan, humusugin pagmaksiyat si Manong. Sayan tuan. Mangatod-ngatod kita niyo, mangdungog-dungog kita niyo, wangunin makusug hinang si Mano siya, sindu miban sinadlaw. Imbar iman usog, iwan bar iman babae. Di nila lupasun, imbiyay tak sintuhan. Maita, sababin dunya bukun paghulaan, hiwin sintaw kakaya-kayaan niya. Ipiraon miya sakinin tau kataan-taan, yung bata-bata. Nalukmos man siya, wirun timawang ka niya siya ng buong. Saan yung mga to? Ingkatan, sacrifices niya, way kaya pagguna niya, sarawa kaya pusog. Sin, siksa niya. Saan yung yan mga tuan? Na, tumao din pagmaksiyat. Na yung pagmaksiyat yan, sakit. Hauno kimugdan, hanyawalihan niya. Ampay sakit niya baran niya, nalang na konsumo, maguno kita niyo. Matuk kita niyo pa klinik. Magpalaboratory kita niyo. Ininituan, di kagunahan magtukaw pa klinik, di kagunahan magpalaboratory, magdiagnose ikaw baran mo. Na bangin maksiat, imungkarat, inharam, yan nahinang mo, halawm sakit ka. Minhay sulatasyo, sarawadi mo ka na naman masakit. Ingkya na naman mo sakit, kimugdan pajasad. Bangin sakit, kimugdan pajasad, ubatan mo. Suway labi ang pag-uwat mo, sakit, kimugdan pa, nyawali. Kano yan mga anak po? Na, inuno-uno na hinang mangi, kabair, wasagair, dusarakula, iwan do sa siwi-siwi, halawm sakit ka. Di mo ka na naman. Nangatuan, sa tanto halawm sakit ka. Bangkaw halawm sakit, sabab simpag maksiat, nalupas imbeta sintuhan, ha Adam iwan sin anak kapo niya, piyawidda na mo kamu sakali, siya na in sa baba-baba. Piya sujud kay mo malaikat, sakali si mujud ko, daing kasangingi. La tasjudu lisyamsi, wala lil kamari. Ay kamu sumujud habulan, ay kamu sumujud hasuga, ay kamu sumujud hakatan piya panjari. Usjudu lillahi alladhi khalaqahu. Sujud kamu paamuin nagpapanjari kani. Ayan mga tuan. Yadto yung sakit, di matong na mga anak po, imbar iman, huway kiugdan. Maita, nag-uno sila asal. Ang vaccination nila asal. Uno yan,
Amma dawaakum. Adapunin ubat sin sakit yaddo. Al-istighfar wat taubatus sadiqah as-salih. Dua inuwat niya. Uno yan inuwat, pangayo kamaapan patuhan. Sambil patauri mangayo kamaapan. Sayang tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya mulan siyang katutan niyo, mangayo siya kaampunan patuhan, makahanggatos. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Iampun na sintuan indusan niya nakauna nakauli sa impangayo niya. Uno yadto, panghindo niya haumat. Ang pari masakitin niya walihan, sin sakit pangsan sa babdi kay nga tandi ka na naman masakit. Bangkaw maingat na, mangayo, kamaapan, kaampunan patuhan, maingat na kau mangayo, kaampunan papaggahi. Bihaon naig. Sa lagu-lagu nikmat, sa lagu-lagu karayawan naig. Anak, di maingat magsuri hamaas. Sa magsuri hatunang, suri lang na, wala ko nakatagkay mo. Magsuri habagay. Di makapangayo kamaapan haun. Sinamuyad tuwing kakuyakan, sinallahu ta'ala lapal. Kaastulan iblis. Malisu iblis. Halapal yadto. Dengan sababian hindi maglapal yadto, laong siniblis, kabaro kami ban sinyaw. Tayan mga tuan. Inubat al istighfar pangayo kamaapan patuhan bangko maingat na mangayo kamaapan patuhan imbungan niya maingat ka mangayo kamaapan papagkay. Puspusun mo na yung kabayaan mo. Hakuti ka di ka umakada kabayaan sintuhan. Nabiya na sinji matuha Yahudi wan Nasara. Dahil nga sabab yan, piyagmuulkaan na sila sintuhan. Dahil nga sabab yan, pagka sila miulkaan sintuhan, patangkisun kita niyo hamulka iwan habala kakahinang nila. Imbar iman timangkis. Imbar iman wala nang lamukay. Imbukun bar iman wala timangkis nang lamukay pa. Ini karuatuan. Uwad at taubatus sadika. Amuin pangayo. Sinagdo sa patuhan, utuhan ko rin ako mag-isabisab. Ringan niya taubatan na suha. Gumanje na siya patuhan, utuhan ko. Inahinang kong di na ako mag-isabisa. Ingan sinduayad to, ubat. Aun ubat makauli, aun ubat di makauli. In ubat di makauli, di magkugda niman si sakit. In uwat makauli, nagkugda ni Wansin sakit. Unoy natin niya, iagad niya in atulan pag usal sin uwat. Na, unin ni kauli, amma shifahukum wa nurukum. Adapunin, makapauli. Iwan bang siya kaya ulian na, anugaraan siya sintuhan saya at tamasuk wal-i'tisam. Amo na impanggayunggong mo, amo na impamagbog mo harwa. Uno yan tuan, bil Qur'ani was sunnah. Amo na impamagbog mo
Haparman sintuhan, iwan hadisin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo yan imbagbog. Bang mo yan biaugbugan, ulit na kao. Bang mo yan biaugbugan, halawm sa haya na kao. Mga anak ka po, pag-angkupan sin syaitan, di na to kakitaan, iwan sin syaitan kakitaan na to, pungunin sa haya ini. Napung na yung kamatauran sa imbar iman di. Maita, yaon kanila in lana. Mapung na yung ilaw, yaon na kanila in lana, kasuan na magbalik. Ampay bukon bar iman, ilaw sa jaway lana, pag-ubos na pung. Di kasuan magbalik. Mga anak ka po, yari nakita niyo hama sa huling zaman. Dahil nga sabab yan, tenguhan na ito yung kabtangan sinamuk sa habat. Unang kabtangan niya yan, dahil na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab ang timbagbog nila. Unang kabtangan niya, law tahuratil kulub. Bang sadyalaw niya, malano, iwan malingkat, in pangatayan si manusia, wala kialumian sin ununo na pagmaksyan, wala siya nagpupur, wala siya nagsiring, wala siya nanganyaya, ingkatan niya to, dan manunjo ki pamangi tiampanan niya. Lam tasba min taatillahi wa ibadati. Di siya sumuhon magibadat patuhan. Di siya sumuhon magtaat patuhan. Siya muna ang kamatauran. Di makasumuhin maghinang marayaw. Maita, masarap na yung pagkaon, masarap na yung pag-inom, labing sarap, sin magtaat, iwan magibadat, pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarap ha pangatayan, sarap ha suwara, sarap ha pituang gautabaran, in sarap dakya na naman sin tao, ha simod, iwan hayran simod, pagdatong pangunggungan, bang niya hilwa, huwiro na magyan. Mga anak ka po, imbar iban, malanuin atay, malingkatin atay, iwan sutsi ingkabuhi alupun niya. Narenga sa wabiyad to. Aun janji sin Allah Ta'ala. Inti munay rasin janji bar iman, imbukun bar iman way. Unin janji sin Allah Ta'ala. Uduuni. Pangayo kamu harap marikat. Magkakunahan kamu palman sintuan deng kaku. Di kamu magkakunahan na pagkahining. Uduuni. Pangayo kamu suhud marikat. Astajib lakum. Tay maun ku kanyo. Janji yan sintuhan. Sa kalituan, wala iagad sing bukun bariman. Bariman, iagad. Nah, unin janji si bariman iagad niya. Muna-muna. Hikaisa. Pagkaon. Pagkaon halal. Pag-inom halal. Badyo halal. Pamayway halal. Ang katan kakunan sing kabuhi niya halal. Pagpangayo niya patuhan, amin wala niya pepeangangayo yadto na. Impiangayo niya yadto ra, aung patyataka makanya rinto. Inangayo, hamuok,
sintakil lima. Sa kahawa waktu. Sakali wala tiyay ma. Naita wala tiyay ma. Makaluhu haram. Yung pagkaon niya, haram. Malbas masrabuhu, haram. Yung pag-inom niya, haram. Yung pakayan niya, haram. Yung pamaybay niya, haram. Yung sasakatan niya, haram. Simulig, inunod niya, iwan simbukog niya, iwan sinsumsum niya, nabata pil haram. Paanna yustajaba lahu bihadini ni katayma. Pannaru maswal lahum. Lahmun nabata fil haram pannaru maswal lahum. In manusia, simulig siya haram. In nagtatagad kaniya apinal ka jahannam. Mga anak ka po, janji sinallahu ta'ala, tayo maunin pangayo, in na tayo bariman. Naringa sa biyadto, dungun natin parmansintuhan, innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Intay maunda sinallahu subhanahu wa ta'ala, amurain hinang si mga silawno, muttaqin. Hinda si muttaqin, hinanging kabayaan sintuhan, haatulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, wala nila piyasudin akal nila, wala nila piyasudin unun nila, sakawa piyasud nila akal nila, paagarun, hapadduman, iwan paagarun, haatulan. Tiang kisan nila inliangan sintuhan, buka hamulka. Biya din yung kagi nila timapu, nagali, timangkit. Hika isa, lumayo. Hika rua, tumapuk. Hika tu maghali. Imbukon bariman, wala da timapuk, wayranin maghali, wala da limayo, sa gaman ng lamukay. Namura-murahan mga anak ka po, tub-tub na rin to. Bang mayan na to, di malupas, simbeta, sintuhan, piyawid namu kamuri nga katantahan. Bukunin mana simpiyawid da magwayang kita niyo marayaw. Allahu Ta'ala rin magbabayta. Baitaan sa jendayaw hipapahinang sintuhan. Ang paimbaran mo ay ikaw magwayang, ako na inintaw ganaron. Ada kala magbulungin bula. Kaya nga sa babiyad to, yung pangayon na to do madlaw, Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Tubtub na rin to, salam doa na mo. Ang mga anak po atiranan, iban haununo na in kimikita di murungog, magtayon kita niyo, pakabayaan sintuhan, sa lugay sinya sa diwan sinya walihan nabubuto, pataallo kuntan niyo, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ademir, that must be very pubata na kamu kataan. Uy na siya nagpakasulit po eh.